Puroguraamu za Gavumenti ezimu kusyarara kyamanya bw'akakiiko k'ekikula ky'abantu kabane kabugana abakugu kuruga mu kitongole ky'ekikula ky'abantu kubaasa kuba nibaganiira aha sente z'abakazi n'eminyeeto kureba nk'oku sente zakoresibwe kandi aba bagambira akakiiko ngu omu kucondooza kwabo districts nka Shema, Soroti, Ntungamo, Ibanda nizo zebembiire omu kukoresa kurungi sente ez'abakazi rero district nka Kotido, Shema hamwe na Ibanda nizo zisingira omu kukoresa gye sente ez'eminyeeto kandi district ya Terego, Bugweri n'ezindi nizo zishembire. Aba bayongyera bagambira akakiiko aka ngu bamwe mu Abany'eishengyero nibaremesiza abantu kugaruza sente ezi obwo bwa hati y'okugaruza sente kwemerera aha bucweka 20 ahari 100 hamwe n'ezindi nshonga kandi minisita niko kushaba ngu basaasire bamwe abantu abatwire sente ezi. People would tell them that this is casino, you don't pay back. Those messages are there, and when you go there I say, but you know what told Kasimo, and indeed there are those who would stand on their feet as leaders and say, you know, why this YLP was removed. Abavubuka ebiseera ebyo mu 2015 yali chairman w'abavubuka kati musajja mukulu naye buli wawulira emmotoka eriko namba emyufu adduka buddusi mu nsiko, so ojja kusanga nga adduka asangewo omusota gumulume. So ndowooza abantu abamaze emyaka 10 nga tebasasudde mabanja gafa ga YLP, nja kusaba cabinet omukama waffe president wamu ne cabinet yonna ne ba MP Floyer House tubasonyiwe tubabudebude. Bwe tukola bwe tutyo tujja kubanga tubuulira abalala nti nammwe mulindeko katono gavumenti ejja kubasonyiwa. Ekyo tekikola kuba gavumenti yeetaaga sente. Singa bateesa nti basasule mpola mpola, ekyo kirimu amagezi kubanga ekituufu kiri nti sente teziriiko, naye tubagambe nti musasuleko mpola mpola. Kakati wetunabanga tutandise okusonyiwa abantu netugamba gwe twakuwa sente walemeddwa kati katukusonyiwe, n'abalala batugenda kuwa sente nabo bajja kukola kimu. Bw'obanga abakuwa sente oyina okukola okulaba nti sente ezo oziza. Minisita yayongera ashaba Abany'eishengyero ngu abakozi ba gavumenti abaremesize enkola egy'okutambula kurungi nabo bakwatwe kandi abandi bahindurwe obwetiro n'okubingwa ng'obundi hakabaho empinduka. Gavumenti abali mu kulya enguzi mu district nga beetabye mu kuba sente za grow nga sente za YLP Youth Livelihood Fund titwagala kuba bakyuse babajje Masindi bakutwale Kiryandongo, twagala bakujje Masindi nga wabye wetaga kusiba. If you steal, you have stolen, then bakusibe. Gashaka Jume Mhumza.